esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inda abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gwetrasa chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Waireruya na indo mwancho murigirero Getembe TV karibu sana sekiunga chinsa enye chabo no murgoba litikoneria Jumamosi chitariki 13 mutinyo iga oikome na kabere ngoroko Matilda Obaigwa veni nyaboke okaletera iga asinchira yebi manyero karibu sana tuyasangia asinchira enye kirano kiyoma chinsa mocha Facebook na boigo YouTube otonyora obuna Getembe TV na nekero nguchaka ekiunga mwancho murigirero umujumbe umukuru webunge ya Lugari umuske Cyrus Jirongo nigo lituko riarero chinsa cha mwambia anyarako sirio bugima bwaye kweterase umubasokano umube bwe para chingaki egari yaye eyo arenge ko endia ero munyene yanyarako tuomana obosio asobosio ne basi imanyekana tebuna Climax Coach ase e para enene yanakuru Nairobi chingaki akoirana aboye korengana nentereba ye basi eyo nigo bono eranyarako erabuna nigo egari yo enke yarenge kurwa ase gitaseni gyo kubeka petrol ekero yanyara go swase para na bwo kumrana ne gari yo korende monterebo oyo nigo anyara korabuna kiratemba gochiako kutanga mu basukano yo to korekana niganyoranga abugureti abantu 50 nomo yabetereri oria wegari enke nyara ko wenyora sumu basukano yo bacha kumanyanga nere omujumbe omukoro muske Jirongo.
Mimi naitwa Tilas Kamau. Mimi ni dereva wa Climax Coaches Bus. Nimefanyia Climax Coaches miaka 8. Na ile ilitokea usiku ya leo, ilitokea accident baada ya basi yangu na Mercedes. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station. Na mimi ninatoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugiveaway, aliingia kwa mafuta kwa barabara na akaona pande yake gari zimeweka jam. Akaamua kuja penye niko. Tukakutana kichwa na kichwa na yeye. Gari ndogo ilikuwa na mtu mmoja. Gari yangu ilikuwa na abiria 65. Wakati nilijaribu kuokoa yeye, nikasikia gari yangu inaenda chini. Sasa mimi nikakanyaga, akakuja kama ameniingia. Baadaye ndio askari walipokuja ndio nikasikia ni mheshimiwa Cyrus Girongo. Pole sana. Mwancho muririra gutigana na roboti rogwichana museneta wa kaunti ya Nyamira Mosque Okongo Mugeni ni gubono anyari gusaba ci kaunti ciria cikoro asia urugungo rwa Nyanza kubwatesia Mosque Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kurigia ikirugo cy'uburai bwense kaukwana litiko riarero kagusangana bamenye kuro ase ci kaunti cyo ni gubono anyara kwera buna serikali ya broad based itiraba kiwikirania cira buna anyari tukuriera abakenya na boigo kugania uburai obuye ububona boria bamenye abo banyare gusira Dr. Fred Matiang'i ase obuchori bunene buri bose. I know kuna mazungumzo mingi inaendelea ingine kuhusu broad based, lakini jamani, before you move, before you commit, before you say Ruto, hata uliza wale mnakaa na yeye payslip yake inaonekana namna gani? Payslip yake kama namna gani? Payslip. Sisi hapa tumenyoroshwa, chai yetu tulikuwa tunapata 40 per kilo. Ruto akatuambia kiingia tutakuwa ni 100. Watu wa Kisii, mlikulia ngapi mwaka huu? Ngapi? 10. So tusikimbie sana kufuata huyu mtu wa promise after promise. Promise after promise. Nyinyi ni jirani yetu. Mimi mwenyewe ni old. Mimi nimeoa hapa Awendo. And we are working very closely. Tulikuwa tunapenda, lakini sasa kwa bahati mbaya hatujajua nini ilifanyika. Kwa bahati mbaya mambo imekuwa vile imekuwa, na sisi tumesimama na nyinyi kama usi 2013, 17, 22. Sasa vile Mungu amepanga, baba amepumzika, lakini pia bado ujirani yetu ya siasa inaendelea. Sasa watu wa Homa Bay, si hata mkubali tu nitembee na kijana yetu anawasalimia, hata muone sura muone bila hako jamii. Mnakubali? Mnakubali? Tembee tufanye siasa ya Nyanza hapa. Tuone vile nchi inaenda. Ndio Kenya yetu. Mwanzo murigere mukonyi bumugavana wa kaunti ya Kisii Mosque Julius Elijah Obebo ni gobono anyare kuboria abarai na boigo abagusi bonsi kubasika abarai bali bachorire barase birogo au na kubachinga kichinyororo irinde banyare gwikirania ama gendero au na nigo aya kwanira yaiga kurwa ase ikanisa ya Adventista ya Masimba litukoria rero na boigo nekiro akuboria buna abarai banyare gutwara amaskani asinchira ingi kirano na boigo nekira borire abanyari bari banyare gukwananirio girimo na inchire yemo yokwegendereria kuchia mutukare busyo una egesaku. Abana baitumura, please respect government. Sikia serikali yetaksi kurusiwa etaksi nere utokonya nere wudu tua kindego chiguru tua enyorire tunyaka gukorera manganaka na bibiyose mwa kwande munechi area negete korosi gokora ngimura wea neri mwatebera burango kora tuli irindi bintu bibwene tweko bayinoda twanze kumyokia abantu bakurigiye bangege gaiga nganko baseri tuli na nobete nganda ababoli bono nijaga ndere kuna tata moka kwana ndere ngawo ntoraigo basa kolwa assembly ntoraigo bona babata ba GMCA aba no baboli mbaba etiki babo koirene
aenjuti kona 2027 kumenye kukwana yao inki kukwana oiko munyali bagyasiku tobamo mune nyumba tobamo muna liboa na lito anyako nyorobo bui bwake ndi yonsi gewocha tobwato bo deputy governor tobwato bo chairman of service board tobwato chiminister sa tunyali bali into tuwe ka tobwato chiminister isa tubande babwate ibere ayaba naro yo mubwate ya musa one onjali 1 yali bali 3 obasi 2 ni chief officers into bwate almost 7 mwisho ne karaba ari koleraga to tuabe ko revenue officer ga ngatabiga bana biko mwana oyo okoro kumose kurunza mose na lensa ne gujora ta chiba chikaganda na itanya gendo ita yesiko ono turanye kuoga to akeli yogi ndia na gokonya baminto bintu byontigera gatironde emyaka ko ya ikikani yabe nyingi kakita bange myaka yako liki nanje kuma pa Nenkara ya irongo. Munenkara ya irongo, thank you pastor. Na ande kumbe pa munenge tukiye buche. Gawa na tu akiti mutwale nga mwizo ndega toko na kwa. Ondoteba mimi ni mchapakazi, wengine si wachapakazi. Kani ngo mchapakazi, ngirinda ko butero, kyara mchapakazi ari ko butu by the way. Ama ene uzoboli. Onde pensi ekumuswali yako tabanga mtoto mzuri mtuzu. Omwana muya abangi na muri ko mwana mbyage tuweka munu. Yes. Nanje nari ko sabanga kanye tutabaza kuka. Nje no muya pasta na no mororo na ne ngwanza bera matega akira nanje tanya ko migantige nanje ndaba asini nindendere abanyari bari umuriro yo. Reke nje asiri ranjera rumuri. Kitago kyanjera mate. Mwangu atafu. Irinde nanje myaka yiteko jagoika intu wakiputaka kwetana yo. Nanje tutakoye kuboichi. Mwancho murigere kubwatikana nechinkwana echo mo MCA bwechinsemo echo moske boss Mairo kro chinsemo echo cha Masimba nigobono anyare komonche chinkwana echo cho moske Elijah Obebo nero nekero akubole buna abarai no nyaba MCA no nyebiro gobyabo birense mbabonete gusikwa napoigo nekera bole moske Obebo anyare kubasika abawaziri abakoro nga no nyemirimo yabo gose no nyamba kolete mirimo goika echitamu chiri baganire gukora chinyare koera nigobono akwanire omwaziri omukuru bw'ekisemi omoske Ezekiel Machogu nekera kubura buna maskana nabonete uchose abarai bunabo naboigo nekero asabire buna amagendero nabonete gukorekana ase chinsemo chonsi naboigo aba MCA mbagwato busibole bugosaba biri bitaraba bigoikiraniwa ase chiwode chiri bakorwa na nekera tabire chinkwane echo chintindi njibura tukubwato kwa no mukonyi momo gavana gusemura yole ase kero buna keria kubwa monokoro ase sinagogi chekanisa. Ukoira wikase kaunti ya Nyamira omo wakili Walter Amisire uyu nande wateganga ya siasa kurase bunge ya West Mugirango nikobono anyare wesoke na komocha oburai bwa matuka yaiga ubugendete konekiwa ase bunge yo ya West Mugirango nikobono atebire iyo ne bunge ya chagetigwe emyaka mingi ya erire nabo igo yabirike gutwara abarai abanene kuro matuka magiga kwikira ase amakyaiga korende nekiro anyare kurabuna magendero tarabaka wikira ebirengo biri biganire ase bunge yo ya West Mugirango no moliketo Fatigad Gisemba aho tumanya sorobotyoro. We want leaders who work for citizens, not their stomachs. Leaders wengi wamepotea sana. Ase entunda yende nigo oburai bwa West Mugirango bwa mochiwe asugutabaroro kwa magenderero yechipara chingia uyu bwangu mono wesokya na komochia oburai obwo n'omwana siasa azereta Walter Amisire oyonere obwato bote asekerogo kyobubunge bwa West Mugirango oyo otebire bunge ya West Mugirango nigo yachagitiwe emyaka emenge yaerire korende nigo yagendereire gutigara maiga asenge njoyo burai obobe. In a constituency, Yabeta created 1966 from the larger North Mugirango constituency.
Na Kuruabu, West Mugirango has had serious leaders. Akina Andrew Obocha, ambao wamekuwa waziri, tumekuwa na baba Thomas Mung'are, tuwatole baba Benson Kigoro, yule sufura yane, na bande baba Murara. Mutali wanja tuira ni maskani ya West Mugirango. Tunataka tumuaddress Mheshimiwa Rais na tumwambie namna hii. Wananchi wa West Mugirango wanauliza namna hii. Ile mabarabara mlitoa kwa mpango ya serikali kama 400. Kwani sisi hatulipi ushuru hatupata hata moja? Ngwanja mole toba tome ajoto sabera. Ekyagero muchume nasi nyetwe. Ono lende ngakitoka karalende. Ndoko batomalende agosiunjenge nanjiko saba. 2027 ni abantu baminto njengo saba monkonye. Kukwanira igoro yechisemi nigo muwakiri Walter Misiri ari naya imeye bunge ya West Mugirango. Shule yetu vile mnaona inakaa namna hii. Kuna kuanga na capitation ya schools. Na kuna pesa ya development. Mbona tukitembea Kenya yote tunaona iko mashule mzuri, majengo mzuri. Wananchi wa Nyamira tulipi taxes. Fikishie ujumbe hiyo president ya kwamba pia sisi tunataka mashule mzuri ambayo imejengwa vizuri. Kwa sababu abantu bamindona Ayonzi nigo akwanetwe abwigoro ekero kyomonyiga ojamuri ase eskuru yoboroso ya Bunyunyu abwase ensemo ya Basai na barabwo besokire na goteba buna obokurumi nabwo bwairanirie amagenderero maega ase bono bayeburirie serikali korya chinjira chogokora obokurumi obwo gokiania rigoririo obogima nabo igokoroisia amabaga yemeremo anene asabasae. Sababu nchi yetu imekuwa na corruption sana. Ukienda mahali huwezi pata kazi kama utapenda nini? Utapenda kitu kidogo. Sasa vijana wetu hawana hizo pesa. Na serikali yetu itaki kushughulikia hiyo jambo. Job opportunities. Kazi inatokea lakini sasa watu wenye wanapewa kazi ni wazee. Somebody amefika 60 years, bado ndiye anafanya nini? Anapewa kazi. Kijana amesoma hapo nje baadaye. Kijana wako amesoma hapo lakini kazi imefanya nini? Hakuna. Mtu wako kwa ofisi ni nani? Ni mzee. So tunataka wazee. Pea vijana kazi. Pea vijana nafasi wafanye nini? Wafanye kazi. Serikali yetu inataka deal na drugs in the community. It is killing our fellow youths. Our fellow youths wengi wamekunywa pombe. Our fellow youths wamekunywa kitu tunaita nini? Bangi. Hawezi fikiria the future. Chinkaki echecho nigo bagendereire kuboria omugusi agenderere komwa magoro oyorache koyirurukia ebandere yekiama kya Jubilee Dr. Fred Matiang'i asokoria ekerogo kyoborai bwense. Mwana minto Fred Matiang'i ngotara tolnere. Ngotara tolna Fred Matiang'i. Ngotara tolnere. Kwa sababu Fred Matiang'i akiwa president hata huyu madam na waheshimiwa hao wa serikali watakuwa na furaha. Kwa sababu yeye anajua kuchunga serikali na kuchunga watu ya. Kwa sababu hiyo. Kwa sababu Ruto. Kingo reporter Getembe kuruiga bogichora West Mugirango County ya Nyamira. Inje Fatigad Kisemba. Umurai w'ikiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka ni kubono amochirie enjira serikali iyi yo Musiki William Ruto kutumika chunguru konia buna bono kutai mukie birengereri bya Bakenya asokonia buna bono chikampani ao nabo igo kutikirania chira chire banyarete kuba bakoriera Abakenya nigo yakwana yega chingaki anyara kumirana negati iya barai gose Council of Elders kurwa asigisaku kia baikoyo. Kama ulisikiliza the whole speech more than 1 hour ya William Ruto president wa Kenya akiandaa nchi nzima na kufanya mengine ambayo hayaeleweki, kusema ataleta 5 trillion outside of the budgeting process. Huyo ni wizi, si wizi? Aende asiende? Kumbe nyenye mmechamka. Ama aende akiandanga, aende asiende? Mko tayari? Unaona kwa mfano, and it's good they store Mbeere, not good, it's terrible they store Mbeere North and store Malava and
walitumia everything they could imagine about misuse of state power. Misuse of state power, including every cabinet secretary, prime principal secretary. They spend in one constituency called Berry North, or in excess of 600 million Kenya shilling. Unaona Safaricom anauza eta song. Kwanza hiyo East African Portland Cement value yake ni over 70 billion na ameuza 2 billion. Na hiyo ndio anasema ata create sovereign wealth. Sovereign wealth ya wizi. Safaricom hatutaruhusu uzwe namna hiyo. Power, there's also East African, Kenya Pipeline Corporation, a strategic national institution ambayo ni manufaa ya nyinyi vizazi vyetu hawa and future generation. And when he says he wants to make Kenya Singapore, hiyo ni dream, hapana dream. Hata amesahau mimi na Kibaki tulianzisha Vision 2030. Because by 2030 Kibaki's administration na mimi na hata Raila ambaye amelala tulikuwa tumesema Kenya should be a middle income country. Before you get to first world status, you have at least to achieve the status of middle income society, a middle income country with the citizens enjoying high quality of life. Sasa hiyo Vision 2030 haijui, haitambui, aongee juu yake. Before you get to first world status, you have to give your young people employment. Amewapatia kazi ama hajawapatia? Kuna kazi ama kuna kazi? Alafu anasema ni fire si fire. Mancho murigiria soroboti oro ni goto kugenda omoti mukomo sinini elinde twakoira na tunyara kugendera ne kionga chinsamo cha Facebook chinsamo cha YouTube kenda utobwati abuna Getembe TV tobasokoska kegera kwira na tore na yanda mange. Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics, ngwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwegeri bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology, ngwegeri bale Hairdressing, we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism, ngwegeri bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba
egende getangania tebire nga mwana ondo kwense goja Kitutu Masaba goikagwe basari in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bagasubira school January mwakaribishirwe ntogenderete na intake na applications inchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasa chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mwancho murigirira karibu sana na indekira tugendete ni kionga chinsa inye chabono maragova kwiranirira oroboti roaye umu raiwike makirikia waipa Musike Kalonzo Musyoka nigubono anyari komocha wizara eriye chisemi asobotutukano obugendete konekiwa asomurobelyo omuya wa masomo umurobelyo OCBE kubwa muno hekira kwanira aborokiwo bali barachigoswa grade ge 10 omwaka ogocha nasinse mwende nigo amochire umurobelyo bobuwene umurobelyo osha nekira gotabuna bakenya bange tibaranyoro bukoleryo buya butirase umurobelyo yo wa serikali. Na ulisikiliza the whole speech more than 1 hour ya William Ruto, president wa Kenya, akiandaa nchi nzima na kufanya mengine ambayo hayaeleweki, kusema ataleta 5 trillion outside of the budgeting process. Huo ni wizi, si wizi? Aende asiende? Kumbe nyenye mechamka. Ama aende akiandanga, aende asiende? Mko tayari? Unaona kwa mfano, and it's good they store Mbeere, not good, it's terrible they store Mbeere North and store Malava, and walitumia everything they could imagine about misuse of state power. Misuse of our education system is a mess. These days, if you score highest, unachukua E. Unakumbuka under the other ranking system, ukipata A, B, alafu unapata E, so umeanguka. Sasa Ruto anaangusha kila mtu anasema E. Exceeding expectation. Hiyo ni kitu gani? Exceeding. Honestly, and I used to be Minister for Education. Alafu A inakuwa approaching expectation. Jameni, mambo mengine haya, before Kenyans get used to a system of education which has no recognition anywhere else in the world, we have to interrogate all these things. To interrogate for the benefit of these young people. I'm not saying we do away with curriculum-based education system, but we have to interrogate it. Sasa shule zinaanza Januari, capitation imeenda chini. Nimeona waziri anahusika na elimu akijaribu kutetea. Mwalimu yote ataenda aanze kuitisha wananchi watoto wengi, because from the poor background, a lot of parents will not be able to afford. Your university education is already messed up. Ni kweli si kweli? We used to have central catering unit at the University of Nairobi. Right now, sijui this ban and this ban. So Kenyans who have qualified to go to the university in excess of 500,000 are not able to get to university. Now wakifika kule, they are not able to even pay. I have a driver kwa mfano, mtoto wake amechukuliwa Embu University. He has no way of paying close to 200,000 shillings.
Kwa hivyo hii mambo ya kunyima, and the right to education, it's a basic right. It's a basic right under Constitution 2010. We will make sure we will not allow William Ruto to mess up with education. Health is already a mess. Ni kweli? She. Haijulikani. Affordable housing. Look at people are developing privately. It is the business of the private sector to develop housing. Lakini hii, of course, hatutabomoa manyumba hayo, lakini we will call out the cartel leaders and to make sure executive order number 1, no overtaxation. Mkenya hata lipa hata ulipwe ukipata kazi yako, your pay slip will get raided by Ruto. If you are getting 10,000 shillings, 5,000 ni kodi ya Ruto. Na omubunge omochore gwetire kiama kiri kia ANC umusikie Joseph Dena Amisi nikubono anyara kwenigwa rituko ria rero ase omuiga uyu unyara kurawa na ababunge abanogeri bebunge nene umusikie Moses Wetangula na boigo umusikie Amason Kingi negati ya Burai abo banyara gwikirana asenka yaye nigo anyarite usiri bugima bwaye chitariki sano nemo mutinyu 12 ase omubasokano omube bweparane kira bairi na basani banyara kumirana na burabu kumurira koba umurai obwate omusimo na boigo umurai obwata amaroro anino muno ase obuya bwa Kenya. Tui was a businessman. He was not a deal maker. I cannot say, siwezi sema kwamba ni mtu wa madeal. Unajua mtu wa madeal kidogo ina connote some negativity. But Tui Dena was a very sharp business person. Pahali ambao huoni biashara, atakuja kaa na wewe na atakuonyesha kuna biashara. He will come to the ministry, but then ilikuwa katika, especially ilipokuwa fisheries na industrialization. Alikuwa anakuja kukaa na mimi, si nyumbani, si ofisini. Na nakwambia vitu ambavyo viko katika wizara yako ambayo huvijui, na nakwambia hapo kuna biashara. He was such a smart business person. Na kitu ambacho sifa kubwa ambayo imemiminwa hapa ni moyo mkubwa wa Tui. Tui simply loved everybody. Mimi sijawahi kuona Tui amekasirika ama amekasirishwa na mtu. Familia ya rafiki yangu Mheshimiwa Dena, Mama Eileen ambaye ni mtoto yangu, sikujua kwamba bibi ya Mheshimiwa Dena alikuwa ni mtoto ya nyumbani. Na aliponiambia ameoa kule kwetu, hakuniambia ameoa mtoto ya rafiki yangu. Nimekuwa hapa na kumuona Profesa Adrian Muhebi ambaye ni rafiki yangu na mshauri wangu wa karibu sana. Kumbe yeye ndiye father-in-law ya Bwana Dena. Pole sana my daughter, ndiyo son. My brother Adrian, pole. Familia ya Dena, pole. For we were relatives, yet not every relative becomes a brother, a friend, and a confidant. Ours was a David and Jonathan kind of bond, one written at creation. For before I formed you in the womb, I knew you. My story can never be complete without the many chapters that bear your name. We danced together, we shared nyama choma, we traveled far and wide, we courted wisdom and long conversations, debated deeply. Moncho murigire nekero tugukora ekiunga no
tugukora no roboti rogwichania kiuma kurase kaunti ya Nyamira ikirabono igari enke ye shuttle yari kurasa umuco Nairobi ikagere kubwatira ngwaso mubasukano umube ni gari enene ye trailer ase epara egoswa ase epara enene ya Kericho gocha Nyamira chinse mochire ange nekerenyo umubasukano yo korekanire chinsa chabono marogoba usobutko bwarero nikobono ikagere buna abantu mubaro otamanyekanite bw'abantu nyare gusiria amagima abonekera bono engane yo yachakire korigererwa na bwigo obutuki gokorekana na bwigo no murobere oboko bakonya gosebo konya bali bapotreni wasomo basokana uyo onyarire gochakewa ase chinsemo echoroboti oro kirora tukire asinchira engikirano no chekoromanyewa asinchira iyobweme omono biamona sana abo notokorera kyonga ditko riarero. Soroboti uru mancho murigire noto ukorere kiunga na nigongoroko Matilda oboigo veni nyabuke kuro ase bimanyerero nere Matundra Wilfred kuro ase studio kabire biamona sana asoko kenda kobo umwegeno ime iyage tembe TV na boigo wale bonsi basire magimabo nyasaye abeke chingoro chabo ase akendo twara obotukobuya na umunguruka wanja tororane litukorinde. Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068.
Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month.